For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the video. रेडी बाहर तो बर्तमान पूरा रेडी सारी मो सांगे अच्छा विकास भाई विकास भाई बाहर हाँ बाउदी भाई भल कि मुझे रखुची पर कथा भी हाँ करण भाई भल ब्लॉग चल भाई टिकट मिलियो कि नहीं हेले हाँ मिलियो नहीं देखिबा टाइम ହେଇଲା ବର୍ଷା ହେଇଯିବ ବୋଲେ ଗଲା हाँ करण भाई टिकट जे काट दबा जल्दी टिकट जल्दी काटिबा मिलिबनी हो भाई देखो करण भाई आईडी हो साइज करता पूरा खाली अच्छे रे घबरा क्या कर मोटा टे ना पार गलो आईली आसची ओ आसे आसे बाहर जो सब काम सरला तो हले सब काम नहीं मास्क लगो ना कौन कहबो कहलु चल इटा पर हमरो इटा का फर्स्ट क्लास रे हां फर्स्ट क्लास चल भीतर जीवा जाम ना सीट नंबर नहीं बॉय कुड़िया कि ना দিব মত লাগুଛି ଆମେ ପଇସା ଦେଇକି ବସ କେତେବେଳେ ନବରେ କାହିଁ ସି କିଛି ଲଗେଇନି ଗରମ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସେତେବେଳେ ଓଜନ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ପୁରା ଯୋଗ ଆଉ କରଣ ଭାଇ ଏଇଟା ତ ମାମୁଁର ପରା ହଲ୍ଟା ହଁ ମାମୁଁର ଆଉ କ'ଣ କରିବା କୁହ ଆଉ तो माम भल अच्छा ना सेमती सिनेप्लेक्स चले तो कौन रोचे
ଗାଁରେ କାରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାଷ ବାସ ଯାକ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସେ କାରରୁ କୋଉଠି ବୁଲିବେ କୁହ? ଏତେ ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲ, ଆଉ କଣ କରିବା କୁହ? ସେଠି ଟାଇର ଏକା ଘୋର ବାପୁ ଘୋର କଣ କରିବା? ହଉ ଶୁଣି କଣ ଦେଖେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଇଛି। କଣ ଖାଇବୁ ରେ? କଣ ଖାଇବୁ? ଖାଇବା କି? କଣ ଆଣିବା? ବିକାଶ ଆଉ ବାହାର ଉଠି ଯିବା। ଖାଇବୁ ରେ? କଣ ଆସ ଭାଇ ଯିବା। ଆଣି ସାରିଲୁ କଣ କଣ ଆଣିଲ ଦେଖା। ଗୋଟେ କଣ ସବୁ ଆଣା ଭଲ ଅଛି ନା ଭାଇ? ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଆମେ ବାହାରେ ରହିଯାଇଥିଲୁ, କିଛି ଖାଇନୁ। 8ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଯାଉଛୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଶିବୁ। ରହିବି।